Bil-qad dejjem jonqos u b'ekonomija dejjem tikber, bosta Maltin illum qed jgħixu ħajja aħjar u jistgħu jqattaw ftit jiem ta' mistrieħ barra minn xtutna. Fil-fatt fl-ewwel nofs tas-sena, jiġifieri bejn Jannar u Ġunju, il-Maltin li siefru għal btala żdiedu b'aktar minn 15% meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2016. Dan kompla jidher biċ-ċar meta One News żar l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, b'mijiet ta' Maltin kienu lesti bil-bagalji biex jaqbdu t-titjira tagħhom. Iżda l-Maltin iħobbu jsifru l-aktar waħidhom jew matur. Mort waħdi u matur, it-tnejn tajbin. M'għandix problemi. Waħdi, ma' familja biss. Sinċerament waħdi. Jekk ma jkunx pereżempju tmur għal-futbol jew jekk għadha tkun grupp tara l-futbol, għax futbol nħobbuh ukoll. Normalment waħidna nsifru. Waħdi u matur, anke matur, sabiħ ħafna matur. Iżda meta staqsejnihom xi jfittxu l-aktar meta jkunu qed iħejju l-btala tagħhom, ħafna qalulna li jfittxu l-iżjed il-kampanja u l-kultura. Iżda hemm dawk ukoll il-biljett tal-ajru tagħhom jfisser pass seqreb biex jiltaqgħu mal-eżiż tagħhom li jgħixu barra minn xtutna. Kampanja u affarijiet hekk, iżjed milli bliet u hekk, iżjed il-kampanja nfittxu. Tex kultura, noħobb ħafna nfittax il-żus għax inħobb ħafna l-annimali. Il-kultura preferi, il-history wkoll. Jiena meta nsifer biċċa kbira mmur għand il-familja. Mbagħad fejn joħduni mmurux. L-iżjed li nfittax affarijiet li jkunu differenti minn Malta, mhux pereżempju tmur wisek ma sifirt imkien, u b'mod partikolari l-kampanja, trekking, etc. Waqt li konna l-ajruport iltqajna wkoll ma' Malti li jgħix l-Awstralja u li ilu nieqes minn Malta għal dawn l-aħħar 30 sena. Bin kelma bl-Ingliż u oħra bil-Malti, għalilna li 3 ġimgħat li għadda f'pajjiżna mhux biss laqgħuh ma' qarabatu, iżda kien għalih żmien eċċezzjonali. It's been 30 years since I've been to Malta. My mum and dad were born here, and I came for a journey for see my heritage, and I've had a great time. 3 weeks. I've seen all of Malta, seen all my family. It's been really tajjeb ħafna, and I've enjoyed it. Ma nqasx ukoll kumment pożittiv dwar pajjiżna, kumment li sar komuni ma' dawk li jżuruna. Dik li Malta, minkejja li gżira ċkejkna, għandha ħafna x'toffri lil kull min iżura. Malta has a it's a great country, great island. The people, the food, the beaches, il-baħar, the festi. Kollox, I enjoyed it.